Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Michelle. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo a dumdumngag iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggan. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak no digat may papan iti inak a naparabor unay kadagiti kakasinsin ko. Patsyat ngamin a makaibati daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak a dumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga dita nakamalukong amasida, mami. Iban ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asida ang dagiti kakasinsin mo. Manan? Katnoy ni kanyo mat ida-idi kalman. Ikanyo manan ida? Katun maditi agim imo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor kay ti padam a tao. Nangro na katawan mat sabsabali. Ngam agromda nga minno kanayon akasta, mami. Imbis nga trabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-it-itadyo. Ado nga rod mat ti inluto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan may sayang mat no jak itad daytoy. Sigurado amabangles tumanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tane, mabisina kon. Wen, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta mo't tantirinugyan nyo ang negosyo yo, kabakis? Mayat matlaeng ka di. Kasi na po Diyos, mayat-mat kabagis. Isu na lang, tamasapul min samot ti mangalay ti kadwami. Saan mi nga mina nakabagalan kinibakit, ado una yan ti matrabaho. Ay kat mangala kayo nga minan na ititangdanan nyo. Iti kasta saan kayo unay amarigatan. Wan nga rod, amangan no adamom kabagis. Tay kumaamuna tag maneho iti motor, isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabagis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawon. Awan mo't laeng trabaho da. Isudan ti ayabam, isupay mo't apakitang danan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam tao may dakpasyaran dito'y balay. Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabagis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Oh, apa yan ti? Anda ka di bagayo? Wen, kayat mo tagtrabaho. Ay katuan anti. Basta yan nalakakan nalagan laeng, kahit ko Wen, dalagan laeng at trabaho day chay kanakan. Anya nga yung trabaho dito anti? Agsapsapol ni uncle mo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Amangan mo kayat mo. Ha? Ay iko, kita ito anti. Adapay ngamin aramidin mi Jedaya. Kasta aya. Wan anti. Sige, mapan kan tulat ta pumasyar ijay ayan ni uncle mo a James no malpaster aramidin nyo kaanakan. Wan anti. Di mo't agsapsapol ka iti pagtrabahuam, dayan? Wan manang, apay, adam mo. Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kabsat ti amo na iti katulong. Ag-apply ka na. Ay, katulong man. Jay ko ma-staff iti hotel no cleaner kas jay. May mayat adenggan. Kanti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka ngamin anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso? Naku namon manang. Ken may sa, jak kayat ti agbalin akatulong. Malus siya nga kung ano mapanakit din agkatulong ijay Dubai. Isupay uray siya.
Jak kayat tag katulong. Jay kumapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay Uray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaang. Nanang, ang mga no, dapat kwartayo dita. Mangitid kayo man, itigatang ko itigatas kong diaper tanak ko. Hanya, syakti pagdawatam, itiigatang mo itigatas kandaya parti anak mo. Imbis syakti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita, nanang. Ikan kayong to, inton makasapulak iti pagtrabaho. Ay nakaanon tupay day tangay anak ko. Pumuraw ton tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ni nanang mo. Kano damag kung agsapsapol ni Uncle Leo a James iti tangdanan ng aglako iti pandesal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. Sa tutak, nanang. Hanya, Ken may isa, nakababay taglako iti pandisal. Amangan no makita dak iti barkada. Ket birngasan dak tupay iti pandisal putput. kat anya ngay kuma. At least ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya parti anak mau. Saan akasta aday talaang agdaw-dawat ti amaw. Masaluta nga rod, nanang. Disturbo iti panaturog. Agasa man ta pumarbangon amariing. Oho. Ora o awan met ket no nagganas ti maturog. Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa'y, mami? Ang mga nuinton bigat pa'y. Apay ka di. Mangtad kantuman iti sangaripo. An-an man yu ti sangaripo, mami. Itad ko kinidayan. Nagchat ngamin itay. Birthday kano ti anak ni Rostominton bigat. Dumawdawat iti gatang da iti cake. Ay una yan. Birthday ti anak na. Ngamda kayo ti gumatang iti cake na. Wan, iso nga ikan naktuman numaalam ti sweldo manak ko. Tani, jakpay mo't naawat ti pensyon ko. Hay na. Saan mat ngamin amasapol nga ag-birthday no awan aramaten da? Apay di dala mabayin a dumawdawat kada kayo? Aday ta ka manin ako na ako nanak ko. Madita agim imot ko nakmanan. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasyay laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso adumawdawat da. No sagpaminsan laang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan kasjay. Once in a blue moon ama ko na. Ngam no kasta akanayunan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay ang kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumat nga uliladan iti ama. Tulungan talat taidan aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Oh, sul! Naa, unay mo daytan a panagtig-ab mau. Yeah. Mangagpayan dagiti karuba. Ay, nabsugat nga rod mo titikas taon ay nanang. Naggapuam man ng daya. Secret! Ay ayabanda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napangko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong marin ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no, dasagpaw na karni. Igamawan mo. Simumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mo. Agpili-pili ka iti sidaan. Ngam di ka ngaron mangi sampet iti naimas amasida. Aday ta kayo man ako na akon. Sirmunan dakmanin. Di ka lang uma sumanao. Pumanawak man lagin. Naa, nagbastos ka dahito yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustam! Ha! Rustam! Oo, Insan Michelle, si Mangpat kamit gayaman. Kunak no adda ka pa'y laang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y, takanayon ka nga aktor, Insan. Saan mat, insan? Sagpaminsan laang mat. Kahit ayan tay pasalubong ko ngay, Insan. Napanak laang nagtur, insan. Sa anak ang nagabro, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay kat oray apay. Awan nabat batim ditan, nga oray Singapore dollar laang ko nga. Awan, insan. Naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay kat agpagatang ka nga ruden ay iti soft drinks, Insan. Tamaramanan tayo man matisweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukob ko kat. Ha? Ay, katwan
Day talaga yan. Atoy. Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks ta merendaan tayo insan. Ayos! Day takot ikay kayat ko kan kainsan. Talaga agalante ka. Oy, Dayan! Ingka gumatang ititinapay kan soft drinks tag merienda tayo man. Si kangaminan at timapan insan. Masadutak insan. Kanway sa nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit nito balay manang Michelle. Kaano ka ba si Mangpet? Saan ayan na pang kanagtor? Wan, ngam nagawid kami matlang adagos. 3 days, 4 nights milang ijay. Wow, sana all insan. Itugod na kami tuman mo insan. Ay katuna, agurnong kayo ti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Taoray siya kung ti makaamu iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket kin accommodation. Mabalin siguro data 20 to 25,000. Nanginamod gaya. Kunak mo nalakalaan. Nalakakit di daytan nangingina ano ag agency ka. Bayamon? Pag inumilagan. Ayun gayam, ang mga no, dakit di barbaryam di tamanang. Mangtid ka man, iti pang gin. Jin ko na? Uy, aginom tayo man gedi, tani, awan mar aramid. Anyan, imal aldawan, Jin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang, mangitid ka na. Nayon na mutin iti pang pulutan, kan pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita am ti share ni insan Janin iti Facebook na mami. Anya tin-share na anak ko. Daytan ni basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti maditin-share na anak ko. Husto mo't. Kaya't na nga umangat wano umasensuda nga kakapsa. Kasano ko mga umangat wenno umasenso dakat nagsasadot damat. Ha? Daytala ang mangnamnam ay tiwukuanda. Ay natila pa kasigsikuramat si Kamisyal. Bayam kadila ang ida anak ko. Iso nga ron mo ti pagragsakan da. Di bayam ta aramidin da ti kay kayat da. Komentak tupay. Na, anya kumangay ti i-comment mo. Agagat kayo nga minatap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay mami? Ibagbagak la ang tipud no. Bayamon kunakmat. Aw-awatom kadilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Day, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Day tamo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyo. Aw, Janay! Ingka mangisa ang aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo tani. Ada ko Rustom, ingka mangisa angan. Nayunam ti ilutom ta ang mga no agawid ni Uncle Yunton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang, intun madamdaman ton. Anya ana sa papay. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sikapay lang timapan mangisa manang dayan. Adda kukwag. No asino ti ubeng isu ti mapan. Di nakdisturbuan tamadama ti panagay-ayam ko. Agay ayam akmutlaan. Ay nagalas ketikas na nga ugali yon. In kayo agluto na. Malmalwon kayon sa langaw. Tap na amok langarod nga awan ti maibaon kaw. Inka nga minin Rustom. Isupay di pay lang amin mapanmat. Adda nga ron kukwag. Apay di kay makawaawat. Amala, tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan yaw ta siya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagay tawon mo sir-sirbiyo nga inanak. Makauma kayaw. Oh, Uncle James, naimbag man ta nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga eh? Pasaya at matlatta ka na kan. Da kayo nga Kumusta kayo matan? Mayat lata matang kayo. Dumanon ka at aginom tayo. Madam matitagay may ditalikod ti balay. Na, bigbigat yung madamatitagay yo. Wanang kayo. Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Adudang kayo. Adda ni Manong Jordan. Kani kasinsin nga Reynold. Umekan, mapantay yenda. Nabayagan nga insardeng ko ti uminumidara. Ay kat, oray di ka uminom, uncle. Umay ka lang maki-istorya. Agpulutan iso. Ado tila mo sa pulutan. Ada pa'y igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam,
Ni Julius ngay. Adda ka di dita. Awan anggan. Ang mga nodda dita balay da. Sige. Tamapan ko man nga rod kitaan dita balay da. Sige anggan. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama. Kumusta nga'y tinapanam ka, Bakis? Naalukoy mo man lang ka din ni Julius. Saan ka bagis? Ado matirason na. Imbagak mo't lang kada rostom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Didan sa kaya tagtrabaho. Ay, una yung dagijay nga uping. Apay, madida nga tati pagkwarta, ah? Ay na, jakon mas daw ka bagis. Kat no inyog ubing damat nga hindi ka sadya nga ugali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso, no kastamot adida kayat nagtrabaho. Naku namon ka bagis. Ikarkarigatan mo't ida atultulungan. Ngam talagan sa nga awanin ng nama. Kasjay da na talaga. Na ito lang dan ti kinasadot da. Himawag ni Auntie Leti itay, Mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano da insan Janin. Anya ka no timbagan, ah? Ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Auntie Leti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio. Kat? Amuyo ti kuna kano ni insan Julius? Anyat ko na. Itid na laang kano akwartan ta aramatan na nga agabroad. Apay, agabrod ka no ayan ni Julius. Jak amo Mami. Rason na laang siguro dayjay tapno kwarta ti itid ni Auntie Leti. Kat, anya ngay ka no timbagan ni Antim Aleti. Awan saan na kano asinumbatan? Itid na laang ti daga pagbalayanda. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali dagita at tao. Di da katagyaman tay kanda ida iti pagbalayanda. Wen nga rod dakkel aba nagdayjayan. Hay, talaga di da agpanpanunot. Jay laang mangnamnam ay ti kayat da. Hay, una yan. Ante Veron, buludak man bit tilugan niyo. Sa dino ti papanamay. Mapan kami makibasketball ije kabang iba nga barangay ante. San kami nga umana iti motor. Nanginamot tarkila. Isuan na panunot ko nga umay buludan tilugan niyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipabulot tilugan, tao sarap? Ne, ada ka maggamit ni Tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabaho ita ta Sabado. Apay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida tilugan. Napatpatag ti papanak, Mami. Ag-commute kayo laangan, Rostom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak tilugan. Unay mo detan Manang Michelle. Para maminsan laang mo tabuludak tilugan nyo. Iparit yung paimat. Saan ko nga iparpari tilugan, Rostom? Kan may saan laang matanam na minsan abinulod yu day talugan? Namin anon adaras nga inalalayo. Adupay tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Dita ka nagkamali Manang. Kat gagasakmat sakbay nga isublik. Gagasan nga. Dinak man ululbudan si Karustom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammukon ti ugalim. Malahusto daytan, Michelle, Rustom. Dumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Ang mga nuibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usarin nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo itinaragsak, na bendisyon ken napnuan ayat a Paskwa. Kastameten anarangay apan ang pasungad iti baro atawan. Sapay kuma, tamataginayon ti kinasalun at ti tumunggal maysa kada tayo. Kapya kuma ti agari kadag iti puspuso tayo. Saan laang nga ita apanawan ti Paskwa ken baro atawan, nudiket iti agnanayon. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapu ni pagayam tayo a glory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas ajak tupulos malipatan. Padas nga aging ga ita kat kaslatag tagay na pailaang ti kayarigan na. Padas anang tedsaem kada kami nga agiina. Ketap no nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay, idi addaak pailaang ijay Saudi. Hello, anak! Kumusta kayon? Okay kami lang, matnanan. Da kayo ngay. Ay, Rika! Roger! Umay kayo! Adaawag ni Nanang! Darason niyo! Hello, Nanang! Kumusta ngay mo ti trabaho yo dito sa Saudi? Hello, Nanang. Kumusta ka? Kaasi ti Apo. Nasaya at matlat na ti kasasaad ko ditoy, anak ko. Nasaya at matngarod no kasta, Nanang. Wala. Napay, sa dino ti ayan jay amayo. Awan ka ti manan di tabalay? Kas iti sigod, Nanang. At damanan ijay likod ti balay ni Tatang. As-asikaswan naman ang dagiti taraken na amanok. Kaslay sungarudan ti asawa na. Bitbigat pa lang, isuntyat aprusan na. Anja? Wen ngarot isupay ti ununaan na apakanan, sakpay nga agluto iti pamigatan mi. Nasaysaya atin na ti kasta. Ngam ti minalem amapan aginom ije tersena ni Antiyo at Teresa. Isumat lang nga isu, Nanang. Kat nominalam nga ibaon na ni Roger amapan gumatang iti ara. Wano saan? Mangdagas ije tersena ni Auntie Teresa sakbay nga agawin. Anya? Una yan. Talaga nga awansan pagbaliwan jay amayo. Na ito lang nanti kinaman ang nginom na. Rika, Rhea, Roger, bumangon kay ditan, aldaway. Nakaluto akon. Dahil tala manganan karamidan niyo. Hanyat oras ang Tatang. Ang alas 6 ay tagsapa. Bumangon kayo ditan, tadi kay maladaw ang mapanang eskwela. Nasa apapay man. Anya alas sapa, aldawan ni. Rumrumwaron niya po ilit. Baka turturog ak pay lang, Tatang. Madam na mapay. 5 minutes pay. 5 minutes dita. Bumangon kay Kirden. Bumauton dyan insagana ka pamigatan niyo. Ringam ka din nakitad din. Wen, Tatang. Oy, Rika, Roger. Bumangon kayon. Aldawang. Hello, lakay. Hello bakay. Kumusta ka? Kumusta ti trabaho? Ay, kunasaya at mo't alakay. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Sa dino ti ayan dagiti anak ta. Awan na pa. Di na pa simangpet manipod pagadalan. Napanda nag-eskwela. Ay, anya. Webes pa'y lagayam ita. Ay, kunakit din no Sabado. Ay, sus. Apay, kumabaw ka na yan bakay. Ay, wun nga tan-a. Bumakot-mot nga minan da tao. Agawit ka nga minay. Narikat no bumakit ka dita abroad. Ay, kahit ko launay ate agawid, lakay. Ang kasanon nga itibiyag tayo no agawid Sapay agis eskwela pay laang dagiti talungan nakta. Ang dubli kayo dak abakay. Makikonstruksyon na kiti aldaw. Agpasada akmon iti rabi. Scholar mo dagiti talungan nakta. Iso nga awan nga parikot karagiti tuition da. Ay, ngam kasanon nga iti inaldaw abalunan da, kan pamasahe da. Kanan tayo pa ingay.
Kan may sa, awan mo't amo ka mabalin ko kuma pagtrabahuan dita. Tauray agawid ako ngagpaiso. Alangan mo't ngagmulmula gataklatan dita balay. Kahit man ano ngay, nuko na mga mulmulagat ka lang dito balay. Dapat agdidin na tayo kadagitan na ta. Naragragsak mo't lang, nakumpleto tayo asang kapamilya. Dahil ta, ti kapapartgan, bakit? Ala-alawanan, nangabakan Ricky. Bayam, ta panunutag ana imbag. No agri nyo akpay iti kontrata ko no saanen. Ala, agin inom kayo man ang tatang? Basit lang mo tanak ko. May salangang botelya. Pangpayimas iti turog. Agas ti bambanog ko na naman. Wan nga minalam kayo matan nga uminom. Inton kon, makaala kayo iti sakit yo, gapo iti day tangar aramiden yo. Saan mo ngamin nga ibagbaga Oray jak ibaga, talaga nga isumat lang ti turong na, gapo iti kaiinom yo, tatang. Awagan man kit din ni nanang mo. Kaya't ko ang makasarita. Anyat orasan aya. Agalas 7 ni Tirabey. Alas 2 da pay lang iti malum ijay, tatang. Sigurado ang madama pa iti trabaho ni nanang. Umawag tumatla ang day jay, inton madamdama. Ited mundo nga rot adagos kanyak no umawag, word. Ibatik ti may sa cellphone ko, tatang. Rumwarak ngamin. Agsara kami ni Dominic. Ada na patagapagsaritaan mi. Da kayon tun ti makaamo amang sungbat iti awag ni nanang. Anya, masikog ka kunam Rhea? Wala nang. Sorry. Ay, unay kamutan. Second year ka lang iti college. Ang nagpasikog ka kit din. Ay, kasanong nga iti panagadal mo ita anak ko. Agsardungak pa lang nanang. Unay kamutan, Rhea. Sinayang mo ti scholar mo. Ay, sinayang mo anak ko. Sana bali nanang. Ituloy kong tumatlang. Apa man ang makapagpasngayang. Diyan ka mo ti bagak. Nanang. Halakit. Anya ngay nga rod. Addaditan anak ko. Awanan mabalinan tayo. No diti mangsango iti agdama kasasaad mo. Nagsarita kami matan ka ni Dominic iti kalman. Kat naibaga na ano mabalin. Agkalay sa kami sakbay at dumaktil di tiyan ko. Dumanon da ka noon, nanang. Mal. Itad mo man nga rod. Kanitatang mo ti cellphone. Agsarita kami. Maipapan iti dayta abanag. Kumusta la kay? Anya nga iti nagsasaritaan nyo kadag iti dadakkel ni Dominic. Ay kat nalpasan at isaritaan pa kat. Napitsaan ang tinasar na gitubig. So nga gawin ka. Tatakat mo kang mangimart sa iti anak tayo niya simbaan. Ket kasanungay ka no ti magastos iti panagkalaysada. Gastusan mo't laeng kadi dagiti dadakkel ni Dominic. Amangan mo't no namnamaen da nga da iparwarta. Nang runa ket amuda nga adaak dito'y abroad. Naipagamot kat ni ama ni Dominic nga isudan ti makamoy ti ame na magastos. Amangan no nang ikarkari ka manen itinuan niya laditan. Saan mo't abakat? Ti ko naklaeng anong sanda ano nyaman ti may tulong ta. Isuda ti lalakyan. Isu nga anusan da nga rod at aggastos. Wala. Hanggang tumulong tamot lang tabakit. Maringat mo't ano awan na pulos ti may paruwarta. Uwan mo't kit di ah. Okay, kasanap. Magawit ka na. Tapno takardwak ang mangimart sa iti anak ta. Diyak pa'y maipasigurado ti panagawid ko lakay. Padasok ati agpakada iti amok. Bareng palubusan nak nga agbakasyon. Angam no saan, awagam ni nanang. Ta isuntun ti kaduam amang imarcha iti anak ta. Anya? Ay, inina una nga anak ta tiyag kasar bakit? Apay, ipalubos mo ka din. Hindi mo matindara. Uray kayat ko ti agawid no di nakot palubusan ti amok lakay. Awan mabalin ko. Ken maysa, masapul ati kwarta. Masapul at tumulong ta iti magastos.
Tapno awan mo't ama kun kuna dagiti abalayan ta. Ay na, nakaloklok bagmatan ti apo ko ta. Wan nga ron bagay, nagtagsan nga awiray. Makakita nga sakluta eh. Ay kat ano samala kay umuna nga apo ko ta dayta. Isu nga ano sam nga awiren. Mag-awit ka mo't nga minil, bakit? Ito kasta, maaawir mo mo't ti apo ko ta. Wanda kay. Umadanin ti panagawid ko. Agpaisaw? Wen, di akong agrinyo iti kontrata, agawid akon. Ay, nagsayatin no kasta bakit? Kamaw dyanan na, agdidin na tayo matlaagay. Wena, ay na, kailiw kayo ngamin una yan, kadagiti anak ta. Agraman ti apo ko ta. Bakunak asya kung ti kararagsakan nga ama kan asawa itagun daway glory bakit? Atapay mo na kay. Wan tanapat gamot langan ti daw ko. Napatgan matlangan ti kanayon nga karkararag ko. Asapay ko matagdin na tayo matlangan kadagiti anak ta. Unay. Agyamarak talagawid ka matlangan. Kalpasan ti dandani 5 atawan na kaadam ija abron. Ay, kapeditan atan eh. Adu umeten ti marikrik na. Kaya't kumeten ti akinanala kay. Iso ang nagawid ak meten. Sana bali bakit? Ikarit nga igad ko tagtrabaho. Iti kasta saan tayo nga agbising? Alawanan. Ada mo basit urnong ko. Kan ada inted ti amok a bonus ko. Aramatek tay jay amang rugi uray basit laeng a negosyo. Isupay pangalaan tayo para iti inal daw masapsapol tayo dito'y balay. Wan bakit? Agtinulong ta para ka nagiti anak ken apo ko ta. Ay sos, arak manen tasang-sangwam rikay. May salang mo ta butilya bakit? Kaslaan na bang panugak namin na nagpasada? Pampaimas iti panangan. Pampaimas iti turog bakit? Maimas mo nga agpaiso ti maturog rikay. Ngam, makadisturbo mo ti urok mo. Isaya, ay, saan ba ta? Ay, Roger, ay na nga tayong paluto kapulutan anak ka. Mabitlang na ito inadang. Igisak lang ay. Imasa ma, tapno na imas ti Paris ti Gin Asyat ka. Unatang. Ay wen, nagsweldo ka nun ni Rika. Kat nagpawit iti para dito'y balay. Inbagak asika ti pangipawitan na. Dagasumton inton aggapu kang agpasada inton bigat. Ay wala, imbagman ta nagpawid di anak ta. Wen, isumot ti nagdisnudo ang nagpawit. Diyak mo't nagkidkid daw. Nasayat mo't nga ron, no nalagip na tayo mo ta pinawitan. Awe na, hanggang masaysayangan naklakay. Imuna ni Rhea, nagsikog, iso ang nagsardeng ang nag-eskwela. Agingga ang nakiasawa. Ita, si madutmutin ni Rika. Iso nga, ada iti ayan ti ikit na ang makitigtigid nga aglaklako. Kaya po, sayang dagiti iskolar da. Sayang ti kinasirib da. Ay, talaga kas tatibiyag bakit? Manyangay nga ron.
Sana siguro agasat ti makaadal. Sana bale, dapay mo't ni Roger. Marang isunto ti makaadal kadakwada ng kakabsat. Gustunan, baby. Maturog ka, tapno makalabamot ni mami. Hindi ko ni baby, kasi akong timang paturog, Rhea, anak ko. Oh, agi na kayo pa'y tatang. Kasangsang petiyo, ano pa nagpasada. Ay, nakapoy nga ron ti biyahe ita. Sa nagawin ako na. Sakto, agpasada yung malam. Nalamot to ni baby, ta siya akong timang aware. Sige. Kam tulolo apo. La 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 la. Oo, makita mo. Maragsakan na nakakita ka niya. Uniyak pa iso tatang. Sangit itay. Ngam itida kayo tinangigam. Agkat katawa mo. Gwapo nga mintilolo na. Oh, saan ka ni Apo ka? Ha? Oh, ayun, makaparayaw ka talaga ng ubing. Hala, kanayunan nyo kami mat ati umay dito'y balay, anak ka, ha? Tapno, awir mi mat ni CJ. Ano, umay mo lang tayo bati dito'y no ka, ha? Wan tatang. Baby, Bayan nyo tatang. Kanayunan minto ti umay dito'y balay. bakit? Apay lakay. Si mangpat ka din ni Roger? Wan, itay pa'y Ikaman, iti gatang na iti Jean. Inumakin ton malpas ko ti aghalo blak. Roger! Roger! Apay ka dinanang. Ingkaman pa'y kano igatangan ni tatang mau itidjing. Uy, mabiklang. Isa na pa'y gulambit na gitili niya pa kabano. Madamdama ka nubi ay. Madama nga agsalsal lapay kadagiti linabaan na. Oh, ano ito? Nalpasan ti panaghalo blak ko iti balkon tayo. Ostan tumot na mamaganin ton bigat. Palitadaag to, apama na malpasak ang pasada. Alawin alakay, angam aginana kamot Di mo unay abuswan mo ti bagbagay nga agtrabaho. Saan mo't kat aras day ta? Wan mat ka diya. Agam sayang nga rod ti aldaw, bakit? Di kagdalag ta kabalak mo. Maminsan ton ti panaginanak ton malpas ko nagitar aramidag. Aday ta. Naluto kon ti tuyo kung itlog apamigatan mi. Idasar kon, tasa akto agayab amangan. Anya tayo dyan? Diyos ko. Ricky, agring ka. Tatang! Ricky! Tatang! Ay naapo, awagam ni manang mo areya. Ibagam nga umay dadagos diti balay. Itaray tayo ni tatang mo di ospital. Kartingam! Wala na! Sana po na ito. Tatang! Tatang! Tatang ko! Pagimbat na kami matang. Apa tatang? Kami paitan, Ricky. Kasano kami paitan? Apay ngay nainbati na kami matan. Apay! Agrihin ka dito, pang-aasim! Ka, Ricky! Tatang! Kasano paitan na iti planong para iti pamilya tayo? Para kadagiti anak na bukom. Kasanon, Ricky? Abay ngaya pinanawan na kami matan. Nayawag mo ka din, kanagiti abalayan ni Jay La Union, tinapasamak ka ni Ricky, anak ko. Uwan, tatang. Kay, anyang ay tikunada, kaanaw tiyo umay da. Inton bigat ka no, tatang.
Nasayat ba't nga ron no umay daadagaws. Iti kasta, mabantayan na pa iti sumagmamano arabi iti bangkay ni Ricky. Tatang, kasano kami paitan? Awanan ti asawak. Kasano kami paitan kadagiti anak ko? Nasakit man, ang amlaskan nga awaten tayo ti amin. Lalabit nga na napimpinta sa plano ti Diyos ka ni Ricky. Kasta amatin ka na kayaw nga imbati na. Nagsakit, tatay. Nagsakit. Nakasalsalon at mati asawak. Hanggang abay akala at matlatan na natay. Abay ngay, tatay. Ay, talaga ano sakit. Nang rurak at bigla ang tinapasamak. Kas nakunakaw na nakaw. Nalabit nga na plano ti Diyos. Iso nga awan mabalin tayo no, di ti mga klon. Iti kasta agasat ti asawam, anak ko. Ay na, Ricky, anak ko, aya. Apay nga, ya pinanawan na kami matan. Apay. Nabaya nga dita nagkit-kita. Kano lang idinagsarita ta iti cellphone. Ngamita, bangkay ka mata na sinang patag. Ricky, anak ko, Ricky. Ay, unay matlakit din agasgasat mo, anak ko. Dudwa kay nangarunan nga ang kapsat. Ngam nasapa ka payapin manaw. Ay, unay, anaya. Oray na laing nga aginom iti harap ni Ricky, nanang. Di da kami pulos pinaypayan. Sanda kami abinisin. Nakasingsing pati asawak, lanang. Hindi na may pulos kinabkabil dagiti anak mi. Manipod uping da. Aga pa kami man. Ngam, isumat na ang adagos. Ti umun-una ang makisarita kanyak. Isu ti agsori. Isu ti dumawat. Iti pasensya. Ricky, anak ko. Ricky, buridak ko. Apay gaya pinanawan na kami matan. Apay gaya, anak ko. Ay, nagalupay piman ti plano na para ka nagitanak na abalayan. Ang man yan, nakastuimatan tinapasamak kan kuwana. Nagkas ang apasamak. Kaslasan na nakapapatay. Huwag ganon abalayan. Unay matlakit dinaya. Ay na, kat no nagmayat pa iti saritaan, mi idirabi sakbay anaturaw. Agkat-katawa pa, yamang kankantsaw kanyak. Ang nasigaya man, ti pamakada na. Ala, kitaan niya nga ron ngay. Tas nakunakaon, talaga kasta tibiyag. Dita amin, titurong tayo. Iso na lang na talaga nga adda umun-una, adamit maud-uday. Nasakit man, hanggang naskin nga klunan tayon ti amin. Nalabit, ngaging kalangan dito itintag ti Diyos, abiyag ni Ricky, abalayan. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas.
Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Agyaman kami manen kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg dito'y nanumo at channel tayo. Kat itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta, kat adupay adrama ti maipaaymi kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Philip. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a Philip. Tubuak ti La Union nga may ti agdama ket adda kami ditoy Nueva Vizcaya. Taga ditoy ngamin ti asawak ket ditoy kami metten anagnaed manipod nagkalaysa kami. Tinak ibinglay wenno istoryaan ita ket tinagbalin apadas mi nga agkakabsat idi ubbing kami pay. Panagtalon laeng ti adda a pagtataodan ti pagbiyagan mi. Makilablabada met ti inami no kasjay nga awan unay ti matrabaho ijay talon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Delia! Delia! Apay ayala kay. Anyaman ng ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip. Ah? Ni, apay ni Philip, Elpidio. Nasabat ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabong kanon ni Philip. Gapo iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bolay ti kalman. Anya? Sa dino tayo tinalayang anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom nyo. Amoyo mat nga do ti madadaal ijay. Yak mating gagara nanang. Dita, sumungpat pa'y lang. Kaya't mo pa'y tibaw ka. Saan ang tatang? Di mo't imbagak ano baso mo. Di ka nagkalintigan pa'y. Un tatang. Huston na italakay. No saan mo abasol ti may sabanang? At dakar pa nga mga kalintikan, wanog rason. Ngam no nalawag met abasol mo, aklunam ti bidot mo, kadigan agrason pa'y, nawatam! Un tatang. Onya, ulitin pa'y kaditegay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan ang tatang? Inton kon, pilayan kalagang nga rodon, tapno agtalinag kalagan dito'y balay. Husto ka rin day talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaang. Ang mga numalawan ang manan ti anak ta. Asino takin ko kwa kadag ito'y notebook kan libro ang nakawara dito'y. Diyak mo nanang. Amang ano ni Judith. Uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman ornusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko mat akong kwadagita nanang? Ang mga no ni Philip. Inyornos ko matanda kiti papel kin libro itay. Saan ko ako dagita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao anagapo ijay talon. Ngam kastoy pay laeng met ti masang petak. Agkaiwara dito'y balay. Ornusan nyo mat Aglinis kayo mat. Naglinis ako nanang. Naglinis ka kunam. Ngam agkaiwara mat ti papel dito'y. Diyak mo ano, asino ti akin kukuha kadagita nanang. Basta siya, inyurnos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti urayin nyo amang yurnos kadagitoy? Siya? Philip! Judith! Umayo nga minan ornosan Agpin na tudo kayo pay laang mat. May sakamat Gladys. Imbes asikati mangisuro kadagiti addim. Saan mat? Sikati inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita ay kat ornosem beten Saan kat amulmulagatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamot ti maisuro nanang. Namin anok meten nga imbaga kadakwada nga iurnos da dagiti usarda ngam awan latamat. Alaala. Ornosumon sakbay asumang petje amayo. Amangan numakaraman kayo manen iti baot. Numadanunan na dagita anakawara.
da ka dita anak kalinong. Wan nga rod umay kakit din tapno malpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta makaawid tayo matan. Nabanugak na rodan. Nagsakitan di makagbambag ko titiruhot. Agwantis ka ngamin ang. Ulang guwanti sa kanang. Nasakit latak. Naging pismat ngamin to'y guwanti sa ginatang ni nanang. No day tapa nagreklamom. Kat nagbagot ka kuman iti ruot. Di adda kumanalpas mo. Isupay Anya launay ayat ipakaringguran yung agkakabsat. Ang trabaho kayo lang ka sana masapol asao kay asao. Alala, ituloy yung kitintagdalos. Iti kasta malpas sa dagos. Untatang. Gusto mo tinda pa na ginanam Philip. Nung nakainanakan iti maysa, 1-2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kayo na. Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Nalalala, agawaan niyo tagdalos. Iti kasta malpas at agos. Wan tatang. Bumawang ka ditan Gladys. Ringam matan na kita addem tani aldawan. Ay na, bay ang pailaang idalakay. Nasapa pa'y mat. Alas 4 pailaang iti parbangon. Isupay mat timay sa oras apan naturog na Ay, sana mabalin Delia. Askan lang asuruan da matan dagluto. Saan nga agnanayon asikalatan daglutluto para katakwata? Saan abali takabaelak pa'y mat lakay. Mapuyat damat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog iti rabi. Isonas kan lang nga masapa damat nga gring Elpidio. Oy! Bumangong kayo ditan kurap na Di urayang umayak pa lang ditay dayo. Wan tatang. Ringin mo da kita dem. Wantang. Unay kalakit din ay alakay. Bakit? Para matlaing katakwata ti kastingar aramidag. No saan da masuruan ita, sigurado nga isutam tumot lang tinakakaasin o bilang laang. Iso kabayatan nga ubing dabay. Suruam idan kadagiti trabaho. Saan lang dito'y unag ti balay? No di kat karamanan iti talon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkit di Iso di na kumadildilawan bagay. Ngamin, pagsayaatan damad lang, ti pampanunutay. Ne, apa yan anak ko? Apay ngagsangsangit kayo? Pinauto kami man ni tatang nanang. Apay manin aya. Anyaman nga minan ti inaramidyo. Taapay abinaot da kayo di amayo. Narapyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa na kaya ayam iti balay ti kaiskilak nanang. Kat si kangay mat Judith. Di magasak lang matitibalay ti ka eskwela. Napan kami nagpalyabas iti likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manin di amayo. Amoy umat adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day ta na panagsangsangit yo. Ni manang yung ay Gladys, sa dino ti ayan na. Anday di kusina nanang. Aglut-luto. Ala, itulod mo man nga rod to'y ginatang ko ama sida iti ayan na anak ko. Ibagam ta iso ti iluto na apangrabyan tayo. Nanang. Mabisin ako, nanang. Ulay siya nanang. Mabisinak mo tayo. Adda tinapay aginatang ko, mangan kayo pay laang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yo. Nagbital-tawan niya manang Judith. Manang Gladys. Sabado manan inton bigat. Hay, uwan nga rod Oh, apay ayan no sabado manan inton bigat. Masadot ka manan ama panijay talon kasta ka di. Launay amanang. Sapay nakapudpudot iti talong. Ay, sus! No asino pa iti lalaki? Isupay ti sadot nga trabaho iti talon. Wan nga rod Makapasadot mat ngamin.
Saan nabali kumaano sa napudot? Ay kat aganos ka Tasaan ka matanayan nakabak ng Philip? Wala ron na. Sa pinakaungungit ni tata. Ay sus, sika talaga. Nagadua reklamo. O sige, magnatayong kitin. Iti kasta, makaawid tayo ni Jebalay. Amakan no bautan na tayo manan ni tatang, no marabyan tayo manan nga agawid. Imat ko nak nga gawid ka dagos kalpasan di klasem. Hingam sa dino tinapnapanam, ha? Apeng itakala nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang, gusto na. Sa dino tinapnapanam ko na, ha? Anay, gusto na tatang. Napanak na kayaya may di basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan na basketball, ha? Nabsog ka kade anapan na kay ayam? San tatang? Nabannog ka, kasta ka Un tatang. No te palagay ayam mo kumay di basketball. Kat timulong ka kuma dito'y balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Yung talaga natangkin ti ulong. Anay ko. Gusto nga tatang. Ikarik. Saan na maulit? Agawin ako na dagos. Kalpasan di klasik. Sana ko na magkayaya may di basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya, Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Una, tanatanggan mo't gamit yung ulo na. Awan dengdenggan lasaw. Ang pinalalwang mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatanggan ti ulo na. Kita, man, no saan pa'y laang nagnakam. Lakay. Bakit? Panang disiplina lang di kasi nga naramidag kada kita nakta. Ngam kita atan maminsan, kat masobra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kini Philip. Hustol! Nagkaduga nga. Di nakisuraw, kamuktar aramidag ko nakmanan. Apay ka sila na uli magtibalay, bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayong dagiti ubing. Ay na, nakaturog da pa'y alakay. Anya? Ay! Ringam itan aldawan! Ay kat mariing dan tulat na alakay. Ay sos! San amabalin di kas takanyak dalya? Elpidio. Glanes! Unit! Pili! Bumaong ka ditan! Bumta ka dyan sa haratinwang! Nung nakailag kayo pailangan dyan na! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon ka ditan! Tato ti matrabaho! Glanes, Tatang? agkuyog kayo kini Judith amapan pastor kadagiti dingwan tayo. Wan tatang. Kitaan nyo, tadyad da mabalinda paglinungan ti pangipagudan nyo. Ken kitaan nyo, tawan ti bakras amabalin apakatin na ganda. Wan tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ida painuman into naldaw. Wan tatang. Sa dino tayo ni Philip, Apay ka di, tatang. agrubat ka ba ten? Tagkuyog tamapan ni Jatalon, tulungan nak nga garado. Un tatang. Numalpas yun, dagiti maarami dito'y balay, sumaruno kayon to ni Jatalon, tato ti maarami di dyan, ha? Wan tatang. Nasaya at tasimangpet kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawin. Nasapak, tanadamag ko nga inpauraga gayam ni pare isko ti tarakan na baka. Di magasakit di balay da. Nangalakit ti sidan tayo. Ay kat na imas nga rod ki pangrabyan tayo itaalakay. Lao na ya bakit? Tayway, sa dino tayo nagitanak ta. Adada ijay salas lakay. Madama ti panagrepaso da. Exam da kanong amin inton bigan. Gasta ya. Wan lakay. Apay. Adda ka di pangibaunam kadakwada. Taayabak ida. Saanan? Bayami da nga review. Di mo itang disturbuan. Siya kung timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun alakay. Iti kasta makainanakamat anagapo ijay talon. Siga, di ati agina na bakit? Amok anabannog ka na pan nakilabada.
Iso siya akong tagluto. Ala, si ka nga rod ti makaamo lakay. Wen bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka ito, intun makaluto akon. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Dan, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ha? Ne, line of 9 mo't amin ngagpeso. Wala kay. Daytoy mo ti card ni Judith. Dan. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wala kay. Ni ngay Philip, ayan mo't ti card na bakit? Atoy lakay. Nangato mo't lang dagiti grado na. Dan, kita man. At dadwa a line of 8 na. At least nangatulad ta bakit? Wala kay. Talaga na sirip, dagita anak ta bakit? Wala kay. At damanan ako magkita kang trabaho no kastoy laang bakit? Uray siyak mo't alakay. Maikat ti banbanog ko. No kastoy ti makitak agrado dagiti anak. Ha? Bakit? Ayaba mong nagitan nagtatamangan tayo. Naitasar kunti pangrabyan tayo. Wala kay. Philip, ayaba mong damanang mo, tamangan tayon. Oh, anyang itin lutom asitain tayo, lakay. Nangyayang kiti bukal bakit? Linaw ka kiti karni ti babon. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang, umay kamin. Nagbandumitan ti sidain tayo. Wow! Adumaling ti makan ko no kastilaan. Nalalala, agtugaw kayo. Agigidam tayo ang mga anak ko. Ang musakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayo nga agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasaysaya at sano ipandakalaangan iya ospital. Saanan bakit? Ay kimbaka lang. Nalarabit na panog ko lang dito eh. Narabisan na kami dito na minsan galdogat. Wanangam ni, saan batin abo mababatigurigor mo? Nakamanukan at tumar iti agas. Angam saan mo't apumipit ipudot mo? Ay, wan karata. Mang parte ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adwalaya. Taag sa bawak man. Parang pumipiyat tirik na ka. Sige, mabiit lang nga ron tayo bagakin ni Philip. Tamang tiliw iti manok lakay. Kumustan tirik nam lakay? At damot lang ka di pimipian na. Ay, diyan ka daw mo bakit? Diyan mo ito mawawatan tirik na. Mulang minak. Indang kon. Napudot mo ng tirik na. Sakit lang sakit. Tibagbagit. Kasi lang makunkunmot kila sa lasag ko. Agtangkaso kang arod ano kasta lakay. Ay, kaya't kundi mapaniya talo na. Talaga jakpay lang kabaylan. Ay na, di mon pilitan lakay. Aginanakakit di. Iti kasta daras kang umimbag. No kunak tuma ngamin nga idigos mo, idinaarbisan ka. Ngam natangkan na ti ulong. Ay, ka talaga siguro mata. Di matang matimarang sakit ko bakit? Mangluto ka man kit di tilugaw. Taiso te ka na ka. Ikami ti hado alayagan paminta. Sagpawa mi ti karni ti manok kan itlog. Sige lakay, mabiit lang nga rin tamang luto Iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam elpidyo, nakabunang kamat. Mapanag iti talon bakit? Mapan ko sa rungkaran dagiti mulak. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok lang ang mat ijay idi kalman.
Sa bali at tamot ano siya kami sumutimapan bakan. Sa nabali, ta sa anak mo't ngagbayag ijay. Agawid ak mo't ladagos bakay. Ang lakay. Awan ka di tirumba nga pagtanagam dilya. Kaba ilak ti bagi kulakmanan. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agami kininanang yo. Kas makita yo man, basit lang to'y daga suksukayan tayo. Iso nga agadal kayo kumana yung bagan ko. Tay sulayang tayo ti may patawid may kada kayong agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo, anak ko. Iso adi kay kumagumurgura no kanayon kayo amaungtan. Ngamin, para mutlaang kada kayo dahito yung aramidan ni. Gladys, Tatang, si Kati nauna. Iso kita ang di pagsayahatan yung agkakapsat. So ruam lagi ti addim kadagiti banag adidaan mo. wen tatang. Si kamot Judith, agtungpal kayo kinimanang yo. No adamo dagiti saan nga amo ni manang yo, ay kat mabalin nyo latamot nga isurukan ko na. Una nang. Philip, Tatang, pudno asikati inaude. Ang kanayon mo alaglagipon asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Kumbang nalayo nga aramidem mo't amin akabailam amang tulong ka dagiti kakapsat mo. Kastamoten kada kami kininanang mo. wen tatang. Uray kasano ti kinarigat ti biyag anak ko. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak ka dagiti panhupo kadumteng. Aramidan nyo kit di dagita akarit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko. Miss F, nakita ken nariknak dagiti rigat ken sakripisyo dagiti dadakkel mi. Ket no saan siguro akas jay ti kinaistrikto da idi kada kami nga agkakapsat, amangan no saan kami met anakaadal, ket saan met siguro anapintas ti kasasaad mi iti biag ita. Iso nga ita, aramidan mi met amin akabaalan mi, tapno makasubalit kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Philip. Ken ka pagayam, Philip. Nagasat dagiti anak adumngeg kadagiti naganak. Napintas to'y pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Makapalagip iti kinaubing ken ti biag idi. Work before you eat nga kunada. Saan nakas ita apuro gadgets, computer ken cellphone ti ubing. Saan da ama ibaon, agunget da pay kit din nukwa. Apaan da kapay. No ikumparam dagiti stricto a parents ken dagiti saan nga stricto wenno nalukay a parents kadagiti anak da, makitam ti diferensya na. Ket kablaawan ka pagayam Philip, kastameten kadagiti kakabsat mo. Ken syempre, kadagiti dadakkelyo. Kablaawan kayo iti baligi anaragpatyo iti likudan ti kinarigat ken kinaistrikto dagiti nagannakyo. Alakastan pagayam Philip, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag